Talaflava o se whapoponga o Talafo Radio Samoa. Wa whairoa Trump o le vai sa fōwe whairoa iei ma Iran, ma lo ia te ena fwoi se ripote le vai ngasu e su e Amerika e whaatatau ia a fianga o so whainga na whaia ia Iran i le whaai unga le vai aso. Wata ua le CNN se whaamtananga mai se sui o le malo Iran e whaapea o no whuanga niu kiria lo lato tunu ua matua i whaanea ngaina i o so whainga e le ngata Amerika e whaapea fōi ma Israelu. Pei taira ripote le usu e su e Amerika wa whaero ai e re ia a fiale o ngā tutonunga le mu o porkalame tau niukiria a Iran i oso whainga na whaia. Mai fōringa e nauni nei ia a fianga e ono whaatua iai rea porkalame ini nei masina ai re o a fialona o ngā tutonunga le mu. E fōringa o lo mautu pēr mō le terminator marienga i le vau Iran ma Israel e tau fiai whetawinga ia o talitari ai la le whairua inga rea Iran ma Amerika e peo na whairua le ri presidente le so. Ua tuta i Singapore le vaa mai Britania o ta ua i le PPC o le avala awai ia Australia, Japani ma Korea e awa yatu ini whaata i ta inga whaavau malo. O le vaa o le HMS Prince of Wales, wanga ia nei rea whaetua le Pasifika i le mai o whaata i ta inga vaa le lua mai saina, sa whaia i rea whaetu, ma whaa leo aise te mai a Japani. Sau nore tai tai o le au vaa James Blackmore, e na te reo manatu e ono yeise whete na inga ma vai ngā au o saina, a walo o iaia ia tatau le UK whapea fwoi ma saina, e ui ai e ana vaa le o ngā sami rea whaavau malo. Na ia whaero fwoi le BBC a tonu e ono mana nao e o ane mata i whata i ta inga o loo fuafu e whaia, ma le a whaatino ina fwoi se tūranga saunga le muhu ma whaapolo fesa. O le vai aso na te ina whaitio ina ia saina, se isi wa atau mai Britania le HMS Spey, le anau iane le Taiwan Strait, vai mai saina, o se ngā yoinga e fōringa e tau wha oso, ma lama tiai le nofo file mū. I Ecuador, o le tangata o pito e mana o mio na maua e leo i Ecuador, o ia fōi o le taitai o le kengi le Los Coneros, o Jose Adolfo Macias, o po ina nei e leo e peo na whaamauria mai le presidente o le tunu o Daniel Noboa. O le tangata leo Macias e whaingoa fōi o fito, na sola e se mai ma le wharepuipui ia Januari le tausanga na tenei, a o turi eiso na whaasaranga e toru se furu whātausanga mō mata upu, e au fiesa tangata na maniu, whaapea ma le whaavea ina o whala au whaasaina. Mo whaero mai rā le presidente, o leo ua maua, ma lo ngā lue nei leo e ave nane o ia i Amerika e tali ai i ona mōrianga, a o lo whaataria mua se tariane a sui o le malo tele i rea fuafuanga. Mai le Pasifika, o le asaunia au se taria ta avale mō whewa inga e maise le lango i au nanga tau puipuinga i upenga ta whaerangi mō le atu Solomona, leo le atali malo i le isi whonotanga le Pacific Island Forum. Whai mai le Radio New Zealand, o le Minister mta uputau le Pasifika Australia Pat Conroy, o le aia whaia le wholfolanga le lau mua le atu Solomona honi ara i le so. I le ngata idea, wa ta ua le awhisoso ni foi Australia le mātai tuwina i la tau e whai pa wha asolotu la whono i o ngā samia. O lo iei honi ara le ri Minister ma le a wha lauroa i foi ma le 2 miliona e tuwina mō le whonotanga le ata i tai o le Pasifika. Whaeroi le ripoti le amatanga le masina nei na fōa iei le ampasa o saina i le atu Solomona le tasi le miliona Amerika e whaatau waita avale 2 e whiawe iei tai tai o le Pasifika pe a whaatau nuina le forum a e lau tele atu la le fōa i Australia leo le a whaairoa i le vasinei 2 miliona whaatu pe aile rata i le ono se fulu o ta avale fesosoani i puipuinga tau interneti ma le whaale leia o awala i le atu Solomona. Pai mai Conroy, e mautu tau tinonga Australia i le atu Solomona ma le lautele o le Pasifika, ma e malolosi pe atu whatasi. Tara mulmuni mai tonga, o lo whatari pepe whaero e le whainga malo tonga ni isi whaamtalanga e whaatatau, i le oso whaia po le ngau i o whaamtalanga whaariro tau le soifua maloloina, lea o lo wheta ua ina na tupu i le se fulu aso ua tuanai. Wali putia le leiti o whaava malo New Zealand, e wha aso talu na tupu le atulanga, e wha iloa loa i le parlemene o le atunu u whaatasiai ma le whaatonu ane o se peimeni, e whai atu i tangata ia na o lātou whaatinoina lea ngā yoinga. Whairoe le ripoti o se tangata e te lere to mai au unanga ia,
Le cyber expert mai Australia ua atua neilo na vai aso i tonga, ma ufata ua ina fo i leanga i ane manisi tangata sue. O le popolenga o le tango fia i lato ua whaatinoina leo spa inga o wha maunga tau le soifua maloloina o tangata, ma a fianga fo i le whaatinoina o ngā ruenga i le matanga ruenga o le soifua maloloina. Ua wala awai nei le sa ave mua ma pale mia o tonga o sia osi Sovaleni, e mana o mia sa wha malamalama anga a toa o le mata upu mai le malo. O le wha mtalanga leo, o lo mana na o mai le au hackers e te tongi atu tupe mai whaitau miliona o lo ta ua o lo tala noa ne ai. Io tala ia le Radio Samoa mo le nei fo yaso, manuia o whaipa o whenga iai, soifua. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. O esi la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafaiga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pa utau ngō fia ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo yeina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa I la u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa I la u Samoa, matalasi. Oa o lelea, wha solo, la foia o na paolo. Lona sami I la pe a sulungia ele masina. Pe wha pe whea, na ngalo atu o e a ita. Samoa, o le penina, o le vasa Pasifika. Tangi mai se matangi, se momoli atu ai. Alofa I la u
Samoa matalasi Angi vai se matani Semoli atuai No ualo fai la Samoa matalasi Ia, talofa lava le po ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, mai se fo i o le sila mai moa. Le atanu pele sa moa i le nei fo ia fiafi o le asatofi o le whaatawhiti o tiute ma whaiwaro filima. Ua nganga ifo ai ia whaiwa o sa moa. Asatofi aso luas fulmaleona o le masino i uni lua fe luas fulmalima. Ua se fulu midu te ua te ai leitu la e wha. Au ai wha mawha manatu ia te oe. Ne ngalo ya oe au mea ngai whai. Male aso male taimi. Ia. E wila ina ese ia taimi ma aso o le lalolangi. E lea tunu ma lea tunu. A o le vi inga e mamoli lea tua. Ona o lona alofa malo na ngalelei. E lofa muti vale. Tai mailo utou soifua. Ia ma se malo soifua o le au o nei. Wa tātou whiloa i ai lumo le nuu ai le o tu o le nuu. Whiloa i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Lei a tau sa vea le ulua i li i pesta ta maale langi so alo. Muli talo Al Harrington tu manuvao le vea. Tātou mafuta fo i ma o tau. Pei o le masan iai. E a fiafi o aso umau le vai aso. Mai le aso ngafua se tau le aso whareile. Ia ona tātou si paha fo i le aso tō nai. E le tano afa. Te mau hele sao. Patalofa i le lolo le tunu. Fea lava le tafa o le lalolangi. Alo e mai mua mai ai. Ia, ma lo e tapua i mai ai. Ma whaafonga mai ai. Ia, ma wa e no pia i fo i le nā tunu. Whaatino ai lau a tinae. Ia whapena fo i ngā luenga le lei o lo whaatino ai. I lai o tau ainga. Ia a ua le tu uai. Ia le tautua ai tau malele. O lo whaia mai le nai tu o le rarorangi. Ia maanga lele ia tu ai fui i o tātu ainga. Malana tāpua inga mamalu mai Samoa. Patalofa mwhaatu lau fui le pa ia maurunga o le tāwhatolu o le tātou vāna nofo. Ia le vā pa ia fui ma mamalu wha le malo. Ia whapena fui mamalu wha le anga nuu wha le atu nuu. Ia ai ia mawalunga se vi inga le tua i mamalu o le tua sidi ese mamoli ana fai fe au o le ainga salivi. Ia mana ia fo ia la tau ai tātou te o fo i le ainga salivi ia male sa malaina se ta seo fai fe au na fai le fai ngalo tu i sale longa le cha pipi. Ile mea leo le la pepe ma le fai pepe. O vai tātou te whi loa i ai le kalie. Ia ai onga sa vali mo mori atu i lo mamea. Ana whai ali ia i o lau whai unga. Ai na pau le mea whai au. Ia o le wha matala. Ina ia e malama. Mama nino ai mata o le vai. A o le i whai a sau whai unga. Ia, o le whai unga ma le whiliwhilinga e manuia ai oe. Manuia ai mo lau ai. Ngā matangata e la lata i ata. Oe mo lau fatu. Ia. Ia, nā. Patalo whapitoa i te mamti nā mātutua o le atunu. Ma alo le soifo manuia whaatai fo i te talo ma lau tō tāpua inga. O whea le tafa o le lalolangi o le o whaalonga mai ai. Ia, ma tāpua i mai ai. Ia, a whea tu le atou sa vea whaatalofa. Ia, te oe mo whalofa atu. Ia, ma whapea nā fo i o na mamoli atu le whaaftitele. Awa o te langona lava le pai mai o au tō te talo. Ma lau tō tāpua inga. I lei tu o le lalolangi ma lei tu langi. Ia whapea nā fo i le rea tunu o New Zealand. Wa a vea mo tātou a inga lona lua. Lunga o le tātou apio fōringa. Facebook page. Ia whapea fo i le tātou YouTube channel. Whaatalo whaatu ia te tau oso mo tua whawhine. O ainga, wō mai masani o au mea mamai. Alo le soifu manuia ia te o tau le au pala au vale ma le au whai upsa. Le au kau ai ma. Ia le a whain. A wafoi, e le whapea o le anufu. Nofo le a tau sa vea i lunga o le tātou YouTube channel, e whapea fo le tātou Facebook,
Ma isi a fo I fola o upenga ta whailangi. E tau whaatonu atu ai ia launga ngana. Aia. Ia, e reisa o kupe maua e ngā mea. E o a fo I nisi o matai, ma nisi whapea. Ua tele le pala o vale o tangata. E reisa si mawhai ona nofo mawhai le nā ngā ruenga. Fitu aso le vai aso. Luas fumba le whaa itu lao le aso. Ai maua isang kupe. Nothing. Aia. Aisa e longa ke vili o Silicon Valley, ma e vili o I lau o Leo Zuckerberg leo na ia le Google ma le afoi. Facebook page o le TikTok o le SpaceX o le o a uma isi bea. Le Twitter, ia wa nau ta pe le Twitter o whaonga le SpaceX. Ia. Ai maali e fu le da. Tate ilo ai whaawasenga po o whea le whale tangata. Po o whea le whale whau pepe na whau mei. I lea koe ngā pepe kaukala mai whapea. E maali e. Ia, wata alofa e lunga le apio fōlinga. Ma lolo sei fōman via. Le tātou YouTube channel. Ia, e whapea nā fōi. Ta mamti nā mātua I maota malawa. Whale o tangata mātua. Ia, e mai se fōi o maota ngase wai. E leisi a wōna wha mai te losa via. E ta oto le lei maki le telefoni. A la uto ina. A la e ta oto le whalma. Io e tālo whai. Ia, a whea fōi e le malanga le mariu ma le oti. O le usui o le whono. Ia whapea fōi. Ia le tuu o le maloni si o tātou ainga. Whalaputonga e ka le sia. Mea fōi le nei taimi e mori atuai. Ia whamaisenga. Momo onga le lei. Wha mawhana whananga fōi. Ia o tātou ainga o ufitia le au pongi sā. Ona o le mala au po ia le atua. O ala wasinga e fōi e le soifuanga nei. Ia, wana o se fōi whae e le tau. A o le finangalo whai tō tasi o le atua. O le mua e le fuatia. O le tia e le seua. O le tau e velo e le maninoa. O le maa fōi e tongi pa o I le moana. O le tā e le apoia. O le atua whai wawenga o ia lava nā te au mai. O ia fōi nā te toe ave ese. Ma wha fōi atu le tangata I lona mamalu. Ia, asu tuai vai malu I puenga. E lea o se loto o oe po o se tō wha I sesi. O le fina ngalo whai tō tasi o le atua. Ia, malu ave whale le ngona. A mawhatia, le loi mata malingi ma le loi fonga pa u. Amo ia fwoi nisi o lo wha na tuina o lātou asa soifua I le rei vai tau le tausanga. Tātou o mai le māsina lona hono ma le afo le tausanga. Ia ule o te mawhoi au le kilisi masi ma le tausanga fau. Ia pe o anafi le lo wawai atoi. Lo tumu mai le mātou a inga I kahuku. Ia lo iai I le mātou tina matua. Anti afa masanga, anti whaalavelave afa masanga poe la ulu. Whailonga ina o le iwa se fulu ma le whaa. Tausanga o lona soifua. Oka. Tala fifia. Tala mimita I le loto maofo I le lofa ma le anga le leo le atua. E le whaafua loa o le soifua o si o mātou tina. Ia toi mboli atu fo, alo whaanga o whalonga atu. O lai tumu ai o ia na your cousins ma lo si o lātou tina. Ia, o iai whaatasi malawa. I le whailonga ino le aso whanau o si o mātou tina. O Luisa, o Carl, o tonu, le tonu, o Niva, ma ina. Ia, whapea fōi nai o lātou teito o lua. Lauso e a Gerard, ia, ma le epikopo. Le sunga. Ia tu iala, Bishop tu iala sa vainaia. Ia, toi whatalo whatu fōi. Ma whaofolo whatu. Ia, ma le whaafta ia tu o tō wamane ia. Ia, le anga I mai. I le whailonga ina. O le iwa suma le wha, o le alofa o le atua. 94 years young, the love of God and the celebration goes on in Kahuku, Hawaii. I le stete o Hawaii. Ia le nā, watu whamisenga mo I lātou lo maua I le loto mawhatia. Ia, ona o le wala au a le atua. Whatalofa apito I nisi o lo asia I tātou le nevo I teimi o le tausanga. Po le teimi mua le nei ua whaalongolonga mai ai. E le au ranga ma le tautua a le siu whonga Samoa. Ma le atou sa vea le nei fo I a stof malon malanga manuia. A malo fo I lo tau lātou le tai ma le lātou I le ala, le lātou I le ea.
Ia, a whio mai la ia le i tāmaki makau rau au ki lani. O le ele, o lau whanua, o Aotearoa. The long white cloud of Aotearoa welcomes you. Haere mai. Ia, malusu i fua mata lole o Liva, Jesse Fonti, o Polonga Leupena Unasa. Ai tufal tātou Porkalame. Ina im whai fōi o na kali i istanga ta mao o ina mai fōi ni le sona tā ua a o tātou sāvali molu mana. Lena, te le lava vaenga tātou te anga i ai. Whāwhtai atuai, matawalunga atu fōi le ngā luenga a le tō whai a whonga mua. Ea, whapea fōi i a leftalenga i a seumano. Francis Ione, whamumoe ia ole a mo le malos. Pe alu sa o le fale. Ma malo lo le lei. Toi fo i bai lea wha au au le ngā ruenga. Ele aso a tai hau. Ia. Nisi o fau malanga. Ile nei wai teibu le tausanga. Ia. Ile tele fo i o whalewe lawe tau ba lele ma whi malanga inga. Ile ea. Ia. Anga leile atua ma. Wha tafa ini pe au. Langa vale mani wha le tonu ina ia whalawi langi maa ma ia tau nuu ma le manuia ia whainga malanga ma wha moe ngā i le toi fo ia tunu. Ia, o le ise tala winga le tātou wha amsinonga le nei aso, ai sa au tau toi wha alongolonga ma mōsi si tala fau i le tūlanga ua iai le tāo fia o le wha amsinonga le teimi le nei ia ma lalau au mai ia le wha tanunga a le fionga le tamai tai whamasino ma whaatulanga mai taimi maso. O le a whaiai submissions mo oni whinaunga mulimuli. E tawa o whaiai manatu ma molimau ma mea uma sa lo tea. E le mata upu o le maliu wai o tau au. Ia po ainga kupu o le ngā mea. Ai e tele le sona ta ua o tātou wa o ina mai i le nei whalawelawe. Mai ua whaafonga fōi le tāpo inga le atunu. E le tūlanga o loo iai le masalomia. O le tāpenanga. Ale matanga luenga o le leo mali malo le malo. Rei o le talasa o lava lea o te avatu. E le whapea o leo uma o le atunu umali malu uma le malo ma le matanga luenga. O ave ele whaasea. O lea o tātou whaava ai matilo le le iai. Mai le fa perla ua faia se fa matalanga ina ia fa leanga ai le matanga luenga ai o le tala ma le tu o lalo ma le fautuanga ina ia si tia ai le au onanga ma le tautua a le matanga luenga mo le anga i luma. Many lessons have been learned from this case as we all watch and see what was happening in the court. Ia le na olo ta uai e tō tele i la tau e whaatamala i le tāpenanga. O le whaamsinonga le nei, ai maise i li poti ma moli mau o leo. Whaatasi ai ma le tō tele la tau te le tau ave. Ia le beta o le nauta poka a leo. E tusi ai a la tau whaamtalanga. Whaamau wina fo i running sheets. Ia ma le white na i ai o moli mau i lea taimi ma lea taimi. O lana i ta sisi i le tuinatunga. A personal opinion to give advice and also fesoso ani ai i le toi whaale lea a tili o ngā ruenga. E tautu ai, wa o tātou, e le se tātou ami, po o se tātou fita ma se military, na pau leo le tātou malua papa. O li i e malu ai i a tangata. Le ala fo le nā o lona whalanginga le nāma lona taulangi. O malu o le malo. E malu ai le atunu o atoa. E le whaapitoa manu i atas. E le whaia whaapito fo i se ngā luenga. O le ngā luenga. E ai a tau uma i ai tangata mo le puipuinga o le saunga le mu. Male ai a tau o le tangata. E le ngata o le soifua lei. Soifua saunga le mu. Ma le tau sisia o le tula fono. Ma ia whaamamaluina
o lātou wala aunga e tusa ma tautonga wa umon whaia. Oath of allegiance, pledging oath of allegiance to the honesty of the work that should be done. Ai aua, ne I avea o tātou so tanga ma mawhtanga whaale tangata, so tanga whaale ainga, whaale o, whaale mawhtanga. E vai manua ai, ia ma whaalu whesasi ai le tō whae, whetu nai, ale matanga ruenga, ma so se tasi o lo tautua ina, ali imta mai tai, ma malu o le malo. Ina ia wha mua ai le tautonga, nei lo o so tanga o ainga. Our relationships to people as families, as friends, and associates have become a conflict of interest for so long, and nobody surpasses that. Our oath of allegiance should be the number one priority over the conflict of interest because of the relationships that we do share with so many. Because Samoa is one family. O Samoa le ainga tasi e tasi le ngafta oto le atunu. A whapela e ta oto whapelunga I le ngafa mawalunga le atunu. Lo la ia le whapipi I e ngafa o tangata uma. E moi ho. Ia le la, le mea na tatu vatu ai. Atalo whatu ia Ollie Panther, talo whalava mai lo se fumanwia, o Vitu Lua. Su o tuai malo, ta whau I malo, happy birthday to you. Ia, talo whae, ia, malo le se fumanwia, waftaile. Polonga, malo se fua, o Tine Masali, o Sila Namuali'i. Ia, na, share our program to the world and to all your friends and family so they can laugh as well. Imata upuro tatu talanoa I nei. Why have the six chosen not to stand in the witness box? I say, ua wale moli maua ia ila tōne I to ono. Ia, ole mele na ia ole fautuanga faa le tu la fono lo ia la tu lo tu mo I la tu. Now the burden is on the prosecution to prove guilty on beyond the reasonable doubt. La ota atu nei o le whamsinonga. A mai se le tu o le leo. La tau te sa ilia le awala. E mawhai o na whaamao ni ai. Ni mōrianga. Po o le solo ia fo ia mōrianga. Le lau whaatublanga mai ai. I aso le masina o oke topa. Ana winga lai ta pena lava ia final submissions alo ia aui tu umaelua. A le a walu alu a kōr kaku kaimi ile whainga pānota. Ia ai o le a maila ina. Ia masalo ai o la toi taliu. Mai I New Zealand I la tō sa la tū e vea nui lo ia. Te ea tu I mōrianga o le to ono lea. Ia maua silsila I le aso ono o ke topa le isi whailo inga. Ma le aso whao au kuso o le atu ina tuai le police submission, le prosecution. Ia whapea fōi le aso mua o le masino se tema. O le whapea nauna whataunu ina ele submission, final submission, whinaunga mulimuli whale tula fono. Mo le defense legal team po le vaenga lea e to ono. Ia, nā la e le au mai o fōi ia le whai unga le fionga le tumaita I whamasino. E le application a po o le tāru sanga o leo o mai o na tu inatu. I luma o lana fionga le whamasino. The no case to answer is up to the judge according to the submission. Ia lena o tātou nofo nei ma fau le moli lena whaatino ana fia le sunga ia Jeremia. Te le lava le whete na I fau o le nā moli maku. Ia e maise o le toi whaawhainga le wenga inga o se tasi wa whaalimba o na tauleanga ina lona I ngoa. Ma au mai I te tono le disciplinary unit a leo. E le ngata o le whaatamala
I lona tiu te maona tō whinga wha leo leo e wha na o mai i luma. Wha lima loa i le leilu loa i o whaila. Lona winga la, o le neisu e suenga atoa, ele i ai se atoa toanga o mata upu sa tauna lo te aisea. Te le i o whaamtalanga ele o maua. Te le whaamaumaunga ele i au mai i luma. A mai se, the first file of the original investigation. Te le mea lai e te tonu. Ia, le masau sa longa lava le ua le tangata. Wa tia i whaila. Ia, pa ua le iloloa whaila, pa ua nana whaila, pa ua whea se mea ua ei, pa ua susulu, pa ua tongi le sami, pa ua whea lava wa. Ia, e wha whea lana toi whawhinga alwenga, si tangata whapena. Na tupu ai le tele o nei, mau whalo lave ma ngā ia i e pe e le whātua ina le fo i ali i leo leo. A le au toi au mai, e sau e wha au au. Ona a vea pa leo leo. Le maus telefoni. O mai lava le teimile nei, e le o maus telefoni. A o stasi na o whilaunga. Na avantu lava le tolu tau sanga watuana i atu. Lala a whai o le maus telefoni. Lala me o le sapina ai phone records o lo teu i lunga o datas nei. A pou telefoni nei le Digicel fa pia fo le Vodafone i Samoa. No. The information is over there. Ala la vale mea o le mawhai ai. On whaia le nā tūlanga. So the many and great lessons that we have learned from this case for police. O mea nai tauna to e tau ave. E wha wau, e sila i ai i la tau. O lo o whaia mangafa. Male awa o wina. O li imta mai ta i leo fau. I le kolisio leo po o le Police Academy. E toi ta ngā ima toi sila i ai. Perhaps the most small, minute things, but they didn't concentrate on those little things in terms of recording, report writing, and putting together information about a certain investigation from time to time. La tātou wō e tāle peselia ai se I sa ili le avanoa e tanu noa tuai I le sunga ia Rick the Man I awha pia fo I se li poti mai le tātou whale tā vale le car for you. Sorry, le tomorrow people on ole ua tonu mai ia le sa ole li ipule ole tātou vale tā vale le car for you. Well, ladies and gentlemen, always a pleasure talking to the man himself, Rick the Man from Car for You. Talofa Rick, and welcome to the show. Lava, my friend Xavier, my oldest friend. How are you today? Oh, yeah, you can say your oldest friend because we have known each other for the last 27, 28 years, my brother. Oh, and you many, were many, the very many years, first. Man. I think
I think I've lost the count of number of years, you know. I was I often still an old man, you know. yeah, I often say that remember the wedding of Radio Samoa and Car for You. It has been a very long relationship, my brother. So thank you for supporting the radio station and also having that time that we have grown together through the years, my brother. Of course. And look, I tell you what, we have always been part of the Samoan community, and we thanks Radio Samoa for being that means that connect us with the community, you know. So that is something which has been very important. It would have been impossible if Radio Samoa would not be there, you know. It's a very, very heritage type cultural radio station, you know, one and only Radio Samoa, you know, connecting everyone together, connecting the whole community together. So, you know, that is great. That is amazing, you know. Now, coming to our dealership, you know, when I think our dealership, I'm talking about it is the community dealership, you know. It is our Samoan community. This dealership belongs to our community, you know, where we look forward helping people who is in need of a car, who is wanting a car, you know, because car is a man's second biggest purchase after house, you know. For some people and for some family, it is their biggest purchase, you know. So a lot of people don't own a house, but they all do purchase vehicles. So it is very important. It is very important that, you know, they are looked after at the time of purchasing car. You know, there's a lot of requirement people have nowadays, especially along the way to cashback and also what we call referral. So we have brought our referral plus the cashback back in the system. So if you are looking for cashback, maybe $2,000, maybe $3,000, it's all possible at Car for You, you know. And also what we call referral, that is also possible at Car for You, you know, because we're the first one to introduce the big referral of $1,000, and we are still one of the biggest one when it comes to referring your friends and family to Car for You. Now, also, lately we have done a couple of extra things, like you can buy a SUV from as little as $80 per week. Very little, $80 per week, you know. Also, no license is not a problem anymore because Car for You has now brought a new system where you can own a car. Now, let me repeat myself. Not drive a car without a license, but own a car without a license. It is possible at Car for You. I mean, today itself, we have got this customer who's approved for a beautiful Holden Commodore, and he did not have the license, you know. And then we had another customer who did not have the license, and they've been approved for a Ute yesterday, you know. So even on no license, we are happy to offer that sort of a thing. Again, it comes to affordability, which is very, very important. With no license, simple criteria is full-time job, and no license cannot have bad credit. So that one has to have a good credit. But if you've got restricted or full license and things like that, then it is okay. A little bit of a bad credit here and there, no problem. Now, also, don't forget, even if you're on a visa, an overseas license, Samoan license, or license from the Mars, no problem. If you've got an alien license, we can still try doing it, you know. So we make things a lot easier over here, and we have got our lovely Larissa over here who is going to help put everything in Samoan, because if you are wanting to speak to somebody in Samoan, we have got that covered over here at Car for You, my friend. Fantastic. I'm glad you brought back the referral and also the cash back. Yes. You know, a lot of people, you don't just buy a car now, you know, but it's good that you're reminding me that the car in the family in Samoa is like the working horse, you know. It takes people, it does everything around the house, and if you don't have one, emergency comes, you know, you got to need the car. It becomes a need now, a must, but not a luxury anymore. Rick the man? Oi, malo soifua, savea? Ja, malo soifua, tu fine. Oi, foi le suafa. O Larissa le lungo le telefoni. Larissa. Malo, Larissa, le aso. Fai singa pisiele piskele foia. Ja, malo, ngalo, mal tu fo ile tu. No, ja, sauno ia, o le ase tulanga o iai ia le vava ia tu na i o tātou tangata tō telen tangata sa o tō mafuta le so?
Ia feololo angai kangaka ia ai le vatu se ripoti fo i le matu faltava le mo mon fatalo fatu sa mo fa pela sunga taito ia malo soifo. Ia o lo fatava le fo le nei o le ka fo you e mafai ona se fane tumo o e malo a ina pe fa peolo o tai fa ilia pesa mo le nei taimi ia o lo mawa matu tava le amata mai le tau ni tau mo walalo lava ia mafitau le mo o e malo paketi ai mana tuata to me masani e mana omia ia ia so ngaluenga tu mau ma te talia fo isa se lai sene lava sa mo po ni sila a fai fo e le ai se lai sene ia ma fai la bona ma to fa nga ina lo te si fo la ia le lo swafa ia mo i la to fo i tato ai ngo fia mala ia ma to referral ma cashback ia e ma fai la bona la to fisili mai ele i ma taina le apalai mo nai tato ai ngo fo lo fa pe ona la lai fa fa to o kilani e mawhai lawa nei apalai mai lunga le matou Facebook page o le ka for you. Ia bete fiso tai mai whai le matou telefoni o le o vali se lau, lua fitu whaiva o na walu, o vali se lau lua fitu whaiva o na walu, ia bete sisu mai whai le matou toa tusika e fia mata o le toli se lau Grey South Road manurewa. Whawhai tele sa vea mo le avanoa manuia tele le nei a fiafi. Whaftai lava Larissa mo le tali poti, tā whilo ai le aso a tai au, po lumana i foi, ai e manuia lava, i hanga alwenga o te toi, ai whasoi foi ia. Larissa mai le tātou whaleta vale, o le car for you, ia ma le li pule ia Rick the Man, e te maua le lātou tuatusi, a wai lua lotoa, e lua iwa walu, se o le tolu se lau, Great South Road i Manurewa. Ia ale o le nāwala au le lātou telefoni, e le ai se tutongi o Valsalau, lua fitu, wha iwa ono walu. O Valsalau, lua fitu, wha iwa ono walu. Ia le nā, mai a tuaile wha talanoanga le nā, ia ma le au whainga luenga, ia ma le pulenga le tātou whalata vale o le Car for You. Ia le maari ia, tātou se ea tu, i le matau pule wa la, wa lua fo i ma wha ala wiloa, ia le anava tau ma le manifesto ale to ino tu le epa ia ma le hero pipi pe ona ufa atu o le latou manifesto la le o le kola ala inko kola le tulu o le supa ia fa pe fo i leisi ai o le mea ta wala vale o te fia avatu le anga lena la unga ia le fai fe au na tatala ina ia le maftanga le ale HRPP ma rātou fo i tangata lango ia i lātou. Whai mai le tala le whaiwhi au. E whaale tonu lona mawhau ma lona loto ma le nganga e winga e le manifesto lea o le meo le tupe mo pepe. O whaamnianga mo pepe ai sa ta wala e le ka whi ngei meo la pepe o le a whai. Ai au mai e le whaiwhi au. Le tala le tusi ma le apostolo Paulo. O lo tusi e se tasi o tusi a Paulo. Whai mai, auani a vea le sa o le tonga ma tonga fiti a le ti a polo ia te o tautu le epa. Ia o ngatasi le manifesto ia ma o tau fuafuanga ia ma lau tau manu lau ti. Ma le fina ngalo le atua. Ma o te whai atu ia te o tau. Tatau o na whaise teu unga o le mata aupu lea. Ioi, o le tufa ina o le afe tā la mo pepe. O le autou wawa ai le tele o mea le o le atula i mai le atunu. Tau tala sa o i o le whaifea. O e matua aufo le la unga le whaifea au. I mea i o le la pepe le HRPP. Le o le tātou tala noa. Ia awai au mai lo fo i ni manifesto mani man blau ti nisi vaenga ma la to fo i fa la vi loa ia tatou tala noa fo i ai ma fa so le ala o ta o mai le sunga la uli ala mali o toa o le aso sful ma le lua o le masina o you like o le taimi le na o le a tatala alo ia i lo le avei ia ma fa la vi loa i le atunu u atoa ia tulanga o le ai ia le latou manu lau ti ia po le lātou manifesto foi. Mamata upu o le a lātou whaalawi loa e whina winai. Ia le palota o le luas furuiva o le masino o kuso.
O le mataupula le nā, le na ta ue loe le whaiwhau. Mea mātanga o le atu lai mai, ma mea whaasoli tu la fono, e meo a inga, le aise a inga fufuina. Ioe, whapena foi ona o le a tele le ti a polo ma whaoso songa mātanga i le a fianga, o soifua o ta maitai talavau, pe a moa ni maitanga. Whe mai, wa lewa na la unga ai le mata upu lea, e le i to tonu o lana e kalesia. Le mātanga o le meo le whewhewai i mai, o meo o le tele o ta maitai matina o le a whewhewai, ioe, ma whanau, ale ini ta maa. Ne foi lawa mai i malana whautuanga. E ta tau ona mai i ale pepa whaipoipo le ulungari. Le i le pepe lea. A no pepa whaipoipo, no money. Alo no inga la tau o yo, o le talale. Ia whaia pepe nei, i lalo le whengainga. Nā le whengainga, le whengainga o le whapuipo. Se wawa ai le ulo le whewheau. Mana ia e o le saunuanga fo ia le. A le whewheau le mata upule. La o nei le au tustu la fono ia. Ma le au i la tau na tusia policies nei. Ma toe ma whauwhau. A e sau ai lava ma le siu i tua. Nā le siu le nā. Ia whaafonga le lei ai. Nā ole se lau waso mua lava e pale mai ai. Ia le HRPP e whai ei whaamanuianga na. Mana tua la whanau le pepe tasi le awhetala. Ona whaatalitali e tuala ia le se i 5 tausanga le tamaititi wa umau na tui o le aalu le preschool. Whaato ato e maua le si awhetala. A le ala, le whawhiangai ngā ale mātua po le tina lea ma le tamaititi lea, i le isi 5 tausanga. O sisila iai i le mena. Na pau a leo le taimi, the first ever 100 days, if ever, HRPP comes back to govern Samoa. Na pau a le na. E re whaasuso loa tua i le tausanga lona lua, le tausanga lona tolu, male lona whamale lona 5, o le paia inga. E ti ena ia i le tolu masina mo mua le ua taunu umai. Can you imagine 100 days, the first 100 days, and that's the tail. That's the tail spin of this whole policy. E ngata lava i le nā. I le tolu masina mua na. Le a whea ngai la ia lea ma le tufa ngā tupe lea. I pepe fau e whanau le teimi lea. Ia na mole ngau i atua i ala ia lea. Mo le isi 5 tausanga o le paia inga ma le nofo ingane. Ia wai e umalo lava toi o mai whape mai. Ia, nā ua umana. Langa ele i umatu le folanga o le mataupu. E ta tau ona iai se mea e whaata pula ai. O le excuse na la o le whai mai. Whatua i fwoi. Ta ua mo le whafonga mai ale tātou o tunu. Ia, nā la ua sila iai ma tutoa e o nei toi o mai, whai mai seisi teu. O no launga le al whai whau. E le o ngatasi lau dou. Manu lau ti i le tufa ngā tupe lea mo pepe ma le whainga laf pepe. Ma le whina ngalo le tua. Tula epa, toi sui le mea lea. Toi teu le mea lea. Toi whaise whainga le mea. O le tua lalo le nāna. Mai sa o lava le whonga o le whai whau. Le walana sauno mai tu le. Auto se sila ne ia i lātou le komiti whaafoe lea lātou tusia ia policies nei ma manu lauti nei. O i lātou umalawa sa ngā rurua i lalo tuila epa. I le wha se fulu tausanga watona i atu. They are all CEOs, ACEOs,
e lei sisi fai ngā malo i tu atu maluma ane, maluma mai. Nei loa e tangata ia. Nea foi la ua toi au mai, la tau te leo o tātou i loa i nei. Le mafua anga nā lai o le matua whawhinga tā e pei o le pāsi mā fu lea. Lea otu o le malo fau. Ina ua whātu a manu malo mai le whātu tua i le tua sa mō ua tasi le lua awhi lua sifuma le tasi. Whea ngai ma whaamasinonga. In and out. Day in, day out. Aisa, tangata nei, tā whaafisa ngai. Ma le whainga malo fau. Sa te te mai ia tangata nei. Lea o CEOs ma ACEO o lo ia. Te te le whainga malo fau. Aisea. A wafo i lātou te muli ta ia i mea na whaia tula. E pamale HRPP. Wa mo musu fo i whaini swinga mausi sta i ni whaatanunga au mai le malo fau. And that's why I've always said this out loud. The new government at the time when they came in 2021 had a difficult time dealing with these people. Chief executive officers, assistant, deputies, from all different ministry of government. It was difficult. Nei nisi o lātou te e lava. I whainga whaavai fau of your me ma la uli mai lātou a o le leile nā. Ma so longa le leile whainga malo. Ana le whaia le mele na whaia tuai. Ia wale telo a upol kalame sa whai le teimi le nā. Ia e whaia ma watuai la u tu o lalo. A whaia le mawhai ona sila le malo ma lātou ngā lulu e whaatasi, ma leo si ustai i lātou nei o lo whaa. Ulu iei mata ngā ruenga lea tunu. Ona o le whai ngā malo, the old regime, these people continue to be a problem to the new government. E la watu ila whautuanga. Tilo e kon kalate whai ngā ruenga tangata nei, o le ale umbi la o lo iai. Lale umbi o lo iai. A o le ale whaafenga tāo tangata nei mo lātu la ngona. Ua matua i ifo uma i atu lepa. Ua umi tele tausanga o le paia inga ma le nofua inga atu le epa. Ua maua a foi i loto maanganga o tangata nei. Na paula le bea, tilo at their employment contracts. If it says, and if it has a clause that any partner can end this employment contract at any time, do so. Whauma kon kalate. Tutuli tangata pe a whai ele, ai tuli lalo le tu la fono. Whaamalo lo I lalo le tu la fono. Pe a whai. Wale ma whai o na ngā lulu e whaatasi ma le malo fau, mausu sta I whainga whaavai fau I le malo fau. E o mai malo, mao, pūlenga o malo, mao, a o tau lau whainga luenga. Mamata ngā luenga ese, o tau o maa mau o le ele fulia. Na pau ale bea? The shifting of your allegiance to the new government of the day. Aile o wau ese istangata sa pule le malo. A le lava lo wha au. O na utou whaalongolongo I ai. Ma utou usi sta I ai, ma o leala fo ina nana tele ai le whaawhinga tā, o me whain, ma mana na o iai. Ia le malo fau, ina ia whaatino o lātou, anawa tau. Ele se, wai tiro ma mau atu lava I, lea lau o sa o a tātou māsalusalong. These people continued to defy the new government and weren't in full support of the new government. New governments come and go, but these public servants stay put and shift their allegiance to the new government of the day.
Vai la i le tele o le ngau sa, ma whainga tā o le ala, sa sasa ma iai. Le malo fau. Ia le ua lua, suanga le vātele, ua ila. Ai sea. The pressure was immense, was huge. Ia lea lava la, ua whapena ai. Ia ai se me toi mawhai e o leo ua ngai e whai le whainga palota. Aso tolu o le masino iu lai, ta puni le lola, lono winga o le vai aso lea. O i umala i la tau ele o whaia la tau le stala. Ma ngai i o fisa manofanga utu ia ua ngai atu iai, ia le au whainga luenga. Ale tātou ofisa o le komisino o whainga palota. Alo lo whaia. Tangata loutou pa ia ma loutou ma malu walunga. A ngā i e whai au tau le stala. E ta puli ane le lola palota. Mō le stala o tangata i le aso tolu o iu lai. E leo toi mamau. Toi lua vai aso. Nana winga te a mai. Wha le vai aso nei. Wha unga le vai aso nei. A o le vai aso lea. Ta puli le lola. I nāma le stala. Iana e whātalitali la ia le taimi. E la foto ile tusi ma le samania e te tongi lau sala e lua afe tala. Pe a whai e te le ile stala. Ai whape na fo i ma le sala pe a whai e te le palota. Umana le stala ai le whaonga ina le ia tau palota. Ai mai se lava la ia i tū malo tū taulanga ia i le tala whātai. Lea lava o au ngani tate e lo whātu lava i le fionga i le whaasina i ato le foa. Tui a whelolo John Stanley. I lana au ngani mai i le atunu. Wha mole. O e whaile pānota. Sa o ta fia i le amatanga mai o le vai aso le nei. Wawai atu o lungo le valus full pasene. Valus full lima. O lea lama. E te toi leisi se fulu ma le lima po le luas full pasene o tangata mai e le au whainga e lata e le se lau lua se fulu afe wa le whai taunga muni le se lau se fulu fitu afe lima se lau walu se fulu tangata. Ia, o le au ngani fo le nā. Tātou lau tustala ma lau whaas, lau maso se avanoa. E ma whai ei o na o ilunga o tātou polo kalambe. Tuli pea ma tā ngau ia le ufi ale te maitai. Ma tau ma whai pea e tū lei o tātou tangata. E wha longo mai a tātou whautuanga ma tua lano. Ma o tātou a ingo lo wha longo mai i Samoa. O e whai le stala. Ioi. O e whai le stala. E to e a apa i whafo i muni. Ia a o le ua whai lau sala. Hans Webster, talofalava le atoa, watching you from Perth in Western Australia. Wa sful lua minute wa te aile tu la sful malelua yamato. A fofi le mu Samuelu, alola se fumria. Ya, fa perfo i ale tomaitai o talalele tui le utu alaba. Watching you le atoa sabia from Singapore. Tole. Talo fai. O tātou a inga uma o lo alala ma papa au i le atu Asia. Whamri atu i atu tau, ia ma talo fo i a moa lo tau saunga le mo, ngā ruenga o lo o tau ngā rurue. Leu te wawa i atu fo. Pe ia o i fo i o Mussolini, leu sa Mussolini o lo i ngā i se no whanga o Malaysia. And Southeast Asia or the Asian countries, the European countries, o le kontinenta le atu Asia, lo iai le tōtele o tātou tangata. Ia, whamri atu le atu e lo tau nofo mau atu, ia, o le tūlanga o ngā ruenga mahu tau wala awina, ua a ngai atua i nāno whanga. Whatalo whatu i se o tua whine, le tina i atuala muri angatele Malia Morrow, ngā lolo sa i fumanuia i atu e tina, ia whapea fōi, ia na yo walo mo se tau ai ngali fa wina tan yelu ma tu tapu ia tu papa to nei ia ta lo lava malon so for we are Ronda Wright
ia whapea fo i polonga. Polonga le upena unasa. Talofa lava malo se fo uso. Ia whapea fo i o alofa tiai. Watching you from the capital in Wellington. Alo, whaftai le mafuta mai. Matalole, ia, whapea fo i le uso, le tamaitai o Iwa. Tāno whalava mālolo sui fumanuia. Liva Jesse Fonti, ia, whapea fo i Helen Ulola, mālolo sui fumanuia. Filimaua, ia, whapea fo i Perise Sua. Tāno whalava. Mālole sui fumanuia. O sila na moli'i, o le sunga ia tine masani, whamai. Talofa le ia tu savea, watching you from Randwick campus, operating suite, east of Sydney. Talofa e malol soi fumanuia. Ollie Panther, talofa malol soi fumanuia. O vitu lua sua, ta whau i malo, i ha mautou malawa. Ioe, le whai titia le nganga whaftai, o ta milo ai seu wa ai. Watching you from Anchorage in Alaska. Talo whaina i o tātou ainga. Violet, iu o malo fui mono. Talo wha vaina lepa, mano, le uli mano, talo wha lau, talenga vaina lepa, alol soi fumanuia wa lo fo yaso tatu te le fe loai avatu le fa malo mal fa aftai i la auto malanga lea sa auto woa i ia e fa i longa le se lauto sanga o le la kapi tono le tatu nu ia pia vai atu pa ia fasino ia lo sina male malu fa tolu ia fa pe fo i le foi fale o sale balas ia male malu le vai na lepa. Ja, malo fai o le faiva. Ta ua tele, mana i fo i o tau toi malo ai le tātou te tō fitu, ia mau tau fo i mai ai maleipu. Ei se aso, fei loa i fo i mawhai se mawhana whana se tasi pe lua. Koli matau, malo o feira utuore, ta alofa lava, malo le soifo manuia, lo o mai mo mai ma mafuta mai i le Otara Town Center, Virginia Danau. Talofa lava, watching you from Los Angeles in California. Yeah, whape foi JB se Julia Li. Alo se Julia Li. Alo lava le soi fumanuia. Yo e kele yo vea. Kele yo vea e omo mai. Vea le la ufea tu. Ele tāua tele le mele fai. The final submissions is going to clash with the general election itself. Tātou tilo i mele, alona wingala, a whai o le ua whaatanga mai le malolonga le whaamisinonga ma tāpena atuai i a whinaunga whai u whale tūla whono. Summary and final submissions within these months of October, September, even during August. Olona winga lai vela le whinga palota. A olai ta pena ia le tūlanga fo i leo o meo submissions. Se losa rosa, talofa lava, valo, feelinga. Alo le se fumria, vaftai le mafuta mai, Fili le tuala. Alo, watching you from Brisbane in Australia. Leuso ya lo le sio Mika, ya po leuso fo ya Rupena from Brisbane, Australia. Fatalo fatu, ya maise o to uma. Famaile tala ale usole ya Fili le tuala. Famalo atu le ya taua mole tautua i le atunu. Famadui pele tua i lawa fionga ma le unanga. A lot mātou mafuta atu i Brisbane i Australia nei. Le ataua, wea sa noa i tawalu manga o le whaamsinonga. Ai sa o maitawina ai se moli mau a se tasi o leo. Sa moli mau e whapea. E ese le whaatinonga a leo a tātou i Samoa.
e se fo'i le whaatinonga a leo o New Zealand, ma Australia. E matua langona ai le whaanonoa, ono o lea la fonga, ua whai a ngai i le KC, a o le tātou KC, e malanga atu i New Zealand nei. A o New Zealand foi ma Australia, lea e malosi le lātou fisoso ni atu i maltanga luenga leo i Samoa. O lona wingala, ua matua i ofo lava le KC, i le le ai o se au ngā o training, ia ma courses, o loo mawhatia ai New Zealand ma Australia. Ia, man really le tau tua. Ia, o le whina ngā loale nā i o whili. Ai sa o fo i lesi tu. Awa, o le tele o tātou fo i kole ninga, ma o onga, ma me o loo whaatino e whai eisu enga, o mata upu, ma matata ese a leo leo. E whau atu i Police Academy a le atunu ule nei, o New Zealand whapena fo i ma Australia. Ma leala fo i le lai alai o na tele le visosoni atu. A nei atunu, o tātou paanga tōtino nei, e le whaale lei atili o le au unanga, ma le tautua whaale leo i te tonu o Samoa. Ia a vea le nei case wa tātou wo o mai i ai. A vea le liba vai aso le nei. E te tau o na tau lai ai le va ai a i la tau o lo whaatumutumu i ai le matanga luenga o leo leo. Whaapea foi la Police Academy. Le kolisi o lo o a o tau ina ai leo leo le tunu. Ma whaau umai ai. Ina ia la tau mai tau ina mea ia. The things that have been exposed about the Department of Police and the Ministry of Police. You have been exposed so widely about your responsibilities, your capabilities, and how you perform your duties. Nea umatua tilo fia, ile whalongo ma le vai, ua tei ai Samoa, ile vava ai atu i mea sa whaatino ai, ia le suasu enga a tōne nei. Awa i la umai tau, e whaulinga mai ai, e tofu ale leo leo la tau ia, malana tū, malana anga, e whaatino ai lana ngāruenga. Ua le tānga e tasi, i codes and principles of practice and protocols, ale matanga ruenga. Ioi, ole tatsa ole na. Toi wha foi. Let's return to the basics, to step one, and how to carry out an investigation. What are the principles? What is the due process? Ele mawhai ona e mana tua umani mea I lau mawhufau. Whea rua I mawhai avea I lau notebook ma lau penny so se taimi. 7:24. Awa e tu sa pe te tala lau tōninga pe a e malolo. You are still a policeman. You are a 24/7 officer of the court. An officer too for the people. Yeah. E taula o nao ngā, tu o lalo nei a watu. Aile olu tō o tō whaasangasanga mai, mawhai mai, ia ka loka la uri inga. O lea watu le whautuanga, ina ia si I tia ai, le au nanga ma le tautua, lea o tō sinsila I ei mea ia. Now you've seen, you've been exposed. And nobody can say, oh, everything is still 100% in terms of doing and carrying out your duties. Whaingata ne, ma leo o tu whesiri nei tangata. Tole ole whainga la leo o susu enga whai ele mele. Ma ia whaatau ma mau. Ma le whainga o le whaatino ina on yala whaalatua. Ma whainga whaalatua e soli eile tu la whono.
O na wha mua lea o le soli tu la fono. Ma le wha pito au o se wha tinoina o se ngāio inga. Ai ngalo ai ia te oe lau tautonga. Nena, leanga tō te le o cousins mai la tau o lo iai tono al matanga luenga. Ai o talanoa whala wai tele, e au ngā, e fe sosoni a tuai lau tonga luenga. Junior Moore. Ia, whapea fo ia whaalinga wha sua mele. Au talo fauso, Old Whitey Brother. E tātou au mo taa. Ia mele telo tau sanga sa tātou. Tau tua ai i le tātou au. Taile tua ua mauna malosi mau tau le amanoa na ngā ia tuai. I le savali, ia, ma le lotu whaamanatu o le whaelunga ina o le se lau tau sanga. O le lakapi i te tonu o le tātou nu. O whaftai au i le tua i le amanoa sa o maua. Sa tongi e la o maa ma velo le aso, ma whaile o sao i matau i le ati nae o le tātou au lakapi. Malona se lau tau sanga o lona tala whaasolopito i tonu o le tātou nu. Ia, fualau Filipo Tavita Tauti, ta alofa fualau, walo le soifomnuia, o Teofilo au waa, ia, whapea fo i sau leone New Alpha Ese. Nicole Michael, alo le soifomnuia, ia, whapea fo i Reti Simanu, Famile tala Areti Simano. So there was no need for the defense to take the stand. Why? There was nothing to answer. The prosecution failed miserably to produce any evidence of fabrication against La Olive Pulai and the team, and 6 of them. Yeah, tātou tu ulum o le Famasino. Tātou tu ulum o le Famasino wai. O elea sisi na te whaia le whaiunga. O te maita i Famasino. La e pasefo, tālu whalawa, tūwhal tātou porklame, whetū sione, ya, o sange siosi, e sau J. Moores. Mai tālu whātālu whatu suvea, mo tālu, ya, mātou tāpua i atu, ili no whanga māsani, from not so sunny in Sydney, no winga tau whale tonu le tau, i Sydney, Australia. La tātou o tāle pese. Ia, ai whawhiroai. I le tamaitai o ati, ia, masana li poti mai fo i le tātou whale ta vale. Le Henderson Cars. Le sa lani alo, mali ilo finangalo. Iyo, e umo utango e toi tafa, le yala upese le dalanga ese lo fia. Mai to telefo i le atu nuu e fia le musika ale uso. Ya le sa lani alo, ia bale pese le na tua i manu o le a bai, ale whaatal nuanga lea male te maita ia ati mai le tātou whale ta vale. Henderson Cars, whai ei o ia ma whangatau mori o le pulenga, ia mese fo i le au whaingaruenga. Ia maua e tātou le mānama. Ila li poti, ia e maisi o le lātou tautua. Whatalo whātu, mālo sui fumanuia ati?
Ia malo se fosa vea ia langi mawhai atu e lo whapeona whafoina tapo kalame masana i nei tula le aso. Ia malo lawa le ngalulue. Ia le fuwa lama whai unga luenga le nei aso ia ulo o mau pele lo fole atu ia te tatou. Ia le manu ia mea oma i tato ofisa nei o a mele nai tato ofisa. Le o wa ia tu fafu o mo le la ma o pauli o mai ia fafu lo ninga ai tai fa pe na le mel na wa ia tu fafu ina ia sa le le ia le fe wofa au di me pe fo le nganti mo ma le la ia ta si ia o le timule le fiafi ia ai ma lo le nga lu le ia so va tu fo le ia va no se e sa no ai o ani tau lu manga sa anga ia le tau tua ia manisi e fou, ia po o di kon kala te fou fo i na whaatumu le so, ma ave i tua nisi o ta vale. Ia whaftai lava mulawa noa, sa vea, ia o se ripota te i le taso ofisa nei i le nei aso, ia sa whaatumu lia fo i taso ofisa, i nisi fo i o taso a ina sa whapeona nga i mei apalaini ala su ta vale. Ia peuna o ta ua tapo kalame i le aso ana nafi ma aso o tea. Ia o e peo na ia tato a inga ia malo ma le sei le kota. Ia le peo le e ngā solo mai ma whaatumulia i tato ofisa ia so umalava o le anga e me apalaini ala so sa vale. Ia o le pisi masani lava ale Henderson Cars, ia o le malu lava le tunu e ngā solo mai i le aso ma le aso, ia o le apalaini lava ngā vale. A wanga luenga ia meso o a ingo. Ia wato atele ia whanau. Ia wa fia mana o mia fo i nei a inga ni sa avale la po fo ia po o van. Ia sa avale na lo whapeona o na alu lava le teminei. Lo whapeona nga imile malo la tunu e apalai nila so sa avale. Malo. Aftai o le laua. Ma o leva noa fo i e whaatino aile o nanga wa ngā fo o whaalongolongo atu. O ia la o tau finance, o le local finance al Henderson, e ma whai e o na so soni o tātou tangata, pe a whai e le talia mai isi finance institutions, bo o whale tupe fo i whaatupe i la tu ta vale. Ia saole le sa vea, ia tu a whaatai wa e sa o tūlanga lea, ia saole le, ia beo le tūlanga le nā o le tele lava o tarasanga na i tato a tangata foi. Lo whapea o na lash tu tonu ia e ova man se fulu a mas finance. A whai ai le tali me se finance ia lo na winga ia wafa o ngā lo le finance a le Henderson Cars. Ia e apala i le taavale le customer. Ia o le foi o whapea o na tusoani mo e o lo le anga ingoa po le pack credits. Ia o le tūlanga nei nā o lo whapeo ina whaonga ai le au nanga fo i le tūle le finance a le Henderson Cars. Ia e susoane e fo i mo i o lo le anga swafa le anga ingoa. Ia e apalai e si tāwale. Ia, ngā no whaftai. Vai fo i o le tangata ndae o le benefiti ia po o le ia le iaios tangata e whaingaluenga full-time e soani e whamalosi e le application. Ia e alua le taawale lalo le ngō le tangata le na apalai. Ia sale le ia o le tūlanga le nā ia e aona sila fia le atunu ia whamanato atu pea ia mo e o lo o benefiti. Ia o le talia le benefiti ia a iei o nā ia inga ia e tau lava o nā iei se tangata full-time. Ia tangata nā e sau e te lua o whaatatu i le application, pe tangata nā e sau e support. Ia ale tūlanga le pei meni ma le tangata e alu i tāpane. Ia e alu lava le lalu le suafo o e le te benefiti. A o tangata le full time, ia na tangata fo i le sau e support lau application. Ia o le tūlanga o tatou deferral ma tatou cashback. Ia peo na silingia fo i le to tele le malo le tunu. Ia o le maua tatou cashback o me alo whatupe, ia whaatasi ma tatou referral. Ia o se taavale o se customer umalava. Ia e maua lava cashback, ia ma referral. Ia pe asu mai i le tatou ofisa nei apalai se taavale. Ia o le tūlanga fo le lai sene sa pea. Ia o le
e talia le Henderson Castle se laisene lava. O le learner license, o le laisene le mai tātou mai Samoa, a whai wale ai lava se laisene, pe ona tā ua i tāpo kalame se e mawhai ona apalai lau tā vale i le passport. A whai ona i lo passport, o le alo passport o lo i ai passport Samoa, ia o le mawhai ona e apalai i sau tā vale. Pe a whai wale ai lava sau laisene. Ia e so mai a whai ona e fia apalai tā vale e whawhai mtae le so laisene. Ia so mai sa to ofisa, ia e whaatata noa ia lam tā upu. Ia o le mawhai ona apalai lo tā vale e whaungai lo passport. Ia, ma lo whaatai, o le nāua au maile anu whale a tō lo whingalo, ia ma au nanga fwoi ma le tautua a le tātou whale tā vale Henderson Cars, ia ma le tā telefoni ma le tuatusi. Ia o ai lava o whiamana o mia lava se susuani mo sa ili o sa po sa vale. Ia wala au mai au le numero vili fua i le o val se lau titi tasasi. Ia pe se email mai fo le mato Facebook page na e alo le Henderson Cars. Ia pe se susa o mai fo i le mato officer i le mato stua susi o le tasi i wafa Kevin Tishai i papasoe toi. Ia whasai tele lava sa vea mo le tapo kalame. Ia tātou filo a i fōtai au le tapo kalame māsani. Ia ma le taimi māsani. Ia, wale lei whaafitai tele a mo le tali poti, le a tā whiloa i le asua tai au, a ia manuia tele, ia le mai ai o tiute mawhai walo whilima o toe, ia, masaunga le mū, le taunu watu i maota malawa, ai whaasoi fuaia mo le temi lei. Whasai lava sa vea, lo whaasu manuia tele la fiafi. Ia, lo whaatu fo i whaafitai, manuia le fiafi, whaasoi fuaia. Le tamaitai o ati ma le tātou whaleta vale, le Henderson Cars, e te maua le telefoni e le eise tongi o walu se lau fitu tasi. A leo le nā, a nga i atu i le tuatu si se lau iwa sfu ma le wha. Cavendish Drive i Papatoetoe, Manukau. Whemai le tala vai o lita tula fili. Whemai, whaftaisa vea, whamamla mai na fo i o le tele. O mata upu o manino ai, ia, whaftai mo le mea lofa, ua mawhai o na whamamlama ai, ia le tele o mata upu. Ia, malo, whaftai vai, o perise sua. O na mole manawa tuaila ia lea, a leo o tō ilo le lei. Only for the first 100 days. Le manu lau ti le nā, le tufa ngā tupe le nā, o le lafu pepe ia ma me fai. O le tolu masina mua le nā, o se paia inga pe a fai e toi fo i mai. O na o aturola ia lea i le tausanga a toa lava. O e mole manawa i atua i lava la ia. Sefo Nikolao, alo le soifu manuia. Ia me, o JS se uri ari e mai, e o kui ai, ia ua ngā o inga o pepe ia o le apaloka. E whai mai ia Ioelu mika mai, e sa o le leile whai au ilang le whautuanga, a o ka ngaka loko palapala, lātou te whaawinga se ina, ia le 5 kausanga, le 5 masinga. Nga whako a maua la ia lea, o le isi Afrika la. Leo amatana maua mai tangata. Leo amatana po e mai tangata. Ia le autu o le afo o le manu lauti le nā. Ia ma le si unga ka vi o mai e tua. O le whaatisilanga le nei mo le itu malo o si umu. O le a ta oto ia. Ia sao le wā filifili ia utou pa ia ma whaalanginga sa moa i New Zealand nei. Pa ia fo i o le au whailotu o le ata oto e tai wha maene. Ia ai whaafua la langa se leo mo le nei tu malo si umu. Pa ia wasa asa mua matama tu uu ma le ainga. Whale tutua le whale lua o tu la whale li o le whafonga o le ala taua. O le wha moe mo le ekalesia katoliko i si umu i Samoa. Pei ona ua tasi ei le tu malo mai sa anga se ia pa ia maninoa.
E amata le tātou whaamboe, i le tāo le sefulu, le whainga lontu whaafitai i le tai au, afa le sefulu, tu sia lau maau e ala i le bala aulia, sefulu tasi i le tai au lava, tau mawhitanga o le tai au. A mai ona whaasolo leo ipu a mawhitanga, manisi se i fia soso ni mai. A uma, ona le tātou lunch, ia ma whafonga lau maau, ia maleanga le lei o i la tau le lofa tulai. O le upu whaafitai, whai uiai, ma le talo whai u, tātou lulu lima ma whaatou o le tuatusi, e whaatino ai e ka le sia me tutisi sa mo luosfu ma le valu court down close i Mangele. Ia, o le malamalama o le hall, o le ola, ia le hall nāle la whaatino e tātou whaamemoe, ia whaaftitele, o lo o sainia to whaiono tupu ola lafi, to whaiono Samuelu Taduasa, lua to loa sua Samuelu, o asuao sio whaalongo, o puotolo pelenato to whaiono, ma le sunga tu uu tala i pā tu la pou, wala aulu telefoni, le o lua fitu, lua ono iwa, fitu, fa, lua, ono. Numero na mo le whaamoemoe le Kalesia Katoliko, i le itu malosi umu, i le whaamoemoe i le vai aso nei. O le numero telefoni, o lua fitu, lua ono iwa, fitu, fa, lua, ono. O lua fitu, lua ono iwa, fitu, fa, lua, ono. Awane ngalo sau lo minga o le tātou tusi o le songa whatasiai ia ma le lo minga o le vau filifili. Mawai ia whaalupenga o Samoa i sifo, tuila manua, manisi fo i tala tuu o Samoa. O alanga upu, o le matawha i oi whaale matai, o le whainga o whaale velave e pei o whaipoiponga o maliu, o aso whanau o le siosinga o ainga, fasile fo inga o Paulo, o si i whaaloalo, whaalanginga o e Kalesia, ma le tele o le ngangana o le whaaloalonga. Fitus fultala le tau o le tātou tusi na, ia, na o le ofisa lava le Radio Samoa le numera tolu pa, tolu ono Hobbill Avenue i Manukaunei, e maua ai lau tusi. Monisi whaamtalanga wale aulu telefoni lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Waila a e sau ia tea o leo te whaingaruanga le astolai. E le mau atu sau tusi. Sau i aso le vai aso, mai le aso ngafua se i tau le asfalele. A wafu e te tala lalo le tātou ofisa. E le tau le iwa i le tai au. Ai tāponia le tau le tolu. Ale o le nāfoi, ona e asiasi ane le tātou upenga te whailangi o le shop at radiosamoa.co.nz. Ia mawhai mai iei malau oka i nā. Ia, ai atuai i o le nā. Le nā whasisilanga. O le la o wawai atu le i aso ia ua whaamasenga mai nei e le whaamasino. O le aso ono o ke topa, o le ato e poto ai le tutino o le whaamasinonga. Le whaamasinonga Maurano, 6th of October. Aso wha o kuso, o le aso le nā ua tu i nā tuai le avanoa i leo. Ma le lātou lo ia. E lātou te whaatino ai, ia le lātou written submission, ia po o le lātou whinaunga whaale tu la fono le nā. O le aso mo se te ma, o le atu i nā tuai i le tu te te, e whaatino ai, ia le lātou. Whinaunga whaale tu la fono po le muri lea. Ia, ona o lola ia lea, i le whai unga le a whai e le tamaitai, whaamasino. Le application la oto ai nei lumo le whaamasinonga, ma lumo le tamaitai whaamasino, is that there is no case to answer, and it's up to the judge, according to the submission, o lana matafa yoi ia le nā. Awhale tu la e lima tātou o ia tātou, nisi o tātou whaasisilanga tā ua nei,
Ia male pese, ale ali i o landi alo, po le sunga ia le sā, lea o le a wha ua tulana sā tau fia. I le taimi, o le wha talanuanga male sui o le tātou Henderson Cars. Tā ina mo utou lo ilunga le ala tele le taimi le nei, ma naba ngā ruenga ma ngā ngaifo whaino le atunu. Whai o na malu e lue ai, loa nganga ua na oe. O te wha moe i ai, ia tau i manu, e fōlaunga au noa ma le wha vai. Lo mato tama oi le langi, tutu mai a le moli matangi, whapupula mai le ala, ia tua i manu le nei fōlaunga. Na pipitia ai mamau ala, a o ala ua whanoa ai le maungola. E whaafolinga o se mea e whaatauwa, ai e ngase ai lava le tautai whaatamala. Poani atu malunga, mamana onga ulo tot. E hui mangalo ya te oele atua, o le tauta i poto, whai alo fina ngalo. Ai lego sau tau anau, o leo te tangi atu ai, malo loto whana.
wonderful classic song that is Tua Ibanu. Le sa lani alo. Au whawhawhonga mai le uso. Ia molboli atu ali. Mo ngale lei ma alo whaanga moripo. Aftai mo musika mata ngofie. Ola mawhai o na tua i ai le atunu. Uma whaanofu fi le mua ila na whaato whala inga. I ngā luenga ma mawha sa whenga iai, ia a o le mawhau fo i la tau ia. After tele le sa, lani alo, for the wonderful gift of God and the music that has been provided for all our lost souls. Ia, wale lo wangana. Ole, tau tele la tau o tangata la tau te wala au mai, ia wala tau tusi mai fo ia te au ma text. What is your real point of view? How do you see this case? Ne whaam sinonga nei, awa, ele to isisi me, to whaina to e tau, whape o tau whaasasa bai, pe tau fiai ma whaatapula I tātou le tala noa. O lewa o le case. The case is done and over with. It's up to us now. E whai ai o ia lota le tonunga ia te oe la tō ia. Ai o te tani fo ia u la tō I whesili mai e tangata le alau tilo iai. Ia te a ulava ia personally nā o a ulava malo u tali tonunga le mata upule nei. Lea walu suanga le tele ma le tele o mori mau. Tele wha longo lavo ta ua le ngō la uli I se mea mātanga po o se tua inga mātanga. Ona o tali tonu la ia sa ulava whai unga na o au. E le se me sala ai la uli. E ta tau ona ki lia ma wha ma ai le reputation ma le suafa la uli. Lua. E ei se vaenga o ta ua mai ei se whau whaunga la uli. I nei mori mau uma ua whai. Na wha ngā solo mai ai. Au mai I le mori mau o le komisina, e le I ta ua se soli tu la fono la uli. Na pau ale bea le ta ua I le sunga la uli. O le malie o lona whiri ngalo I taunu ungo su enga leo. Na mafua I loa, o na ia tali tonu, e te le seisi su enga I mata upu e le I lo tea, po o nā tia fo I leo. Ina ua lātou tau mawhai e au mai I luma ni mōli mau. Na pau ale na, o le vesili e tūlai mai. O le su enga la lea na whaatino nei e le sunga, ia li o la vea whaatau malama. E lua upu e tūlai mai. Unauthorized, male, it is not illegal. Ma whawhaulai upu nei lua. O le suenga, ma le taunu ungo le lipoti lea na whai e lio. Pe a tātou toi fōi nei le whaamsinonga. Wa uba o na whai I ai le I unga ale komisino leo, male ofiso leo. It was unauthorized. E le I whaatanga ina I lalo tu la fono lava la tau ia a leo. Ona ua le whesiringia. Le fionga le komisina e au mai ei se whaamtalanga. Ma se whaatananga. Ai o le li poti a toa ma lona whaatinonga. It was not illegal. E le I solia ai se tu la fono. Ko mawala, malama ele e se sengo mena, ele I whaatanga ina, ele komisina e whai se suenga. Ai le o se soli tu la fono, le whaatino ina o le suenga na whaia lava e lio. In other words, Leo's investigation was unauthorized because of the principles and codes and practices and protocols of the police department itself. But in terms of his right to carry out this investigation, it was not illegal. It was legal. It remained legal. Mawalai.
because it's spelled under the Constitution of Samoa. Lea ia te tau o le tangata sa ili e la mi o tonu. A langa o I le matanga luenga lea. A tonu sa manatu ia lio. O lea o lātou iai whaatasi, I le potu e tasi, I le aso e tasi, I le taimi e tasi. Le minsta, ma le minsta lango lango, le minsta o leo leo, ma le komisina. So, his take on this, it was already authorized for him to carry out the investigation. Ua whaatanga, lona langona lana, ai peita iane, ua uti ai. Ia se sila ia. Se sila fōria ai lesi tū o le tonga fiti lena whai. Le ua uma le whailo ai, a watu le lipoti, talia ma le fia ma le whaafutai. Ai me milo ane, whai mai le pou, whaatonu li o e whai mailo na pou mai pou tasi, sau e ngā lulu e whaatasi ma tangata ia. Tupa I mai lātou le, lātou te lo tea le, su enga le ia pia. Lua vai aso e so ai, ai au mai loa. E whailo na whaasalang, o e whailo malu na whaaftam sinonga. Disciplinary action was called upon li o whaatau malama. Yes, I sila fo la ia lea. Le conflict of interest na iei ina e le su enga lea. O le mata upu e whaululu I le komisina. O ia no fo le panel. A o ia fo ia to e whaia le whai unga. Hamasino oi? Ioi. Lea la ua alu nei le whaamsidonga lea. Le au te lenga o moli mau. Te le I whaalongo lava o tau le ngō li o se mea. Ia tau, this is my own analysis and my own assessment. Moli mau uma ia na whaasolo bai leo leo. Le ai lava se mata upu o lo ta uai se whau whaunga na whaia e li o whaatau malama. Tangata la ia to lua I lava analysis, my own interpretation, that all these witnesses and testimonies failed to provide evidence and hardcore evidence that these two people first, Lauli and Lio Whatau Malama, ever had evidence of fabricating any evidence. You're asking me, I'm telling you my own personal opinion. It should not influence what the judge has already made notes on and her own reserved decision. Yoi, tasa ola tala nina, ele a fie fuo le. Le whaaiunga al whaamsidonga la taui o la ua I loa e talasa ia. A sau fo ilana whaaiunga e le fitau malo umanatu. O le manatu ale la I o le atou sa vea o la ulava le na a ia atitau. Ele o whaata o toa mai fo ele tula fono ma se whaatonunga o whaapea mai ai. Ia whaasa uma au tauno toi talanoa le case nei o le uma. But remember the case o le Fong of Talai. Na whai ala case o le Fong of Talai. Ai o tau muri muri ai lava. Nei uana o whai lava a uia la o whai iunga. My legal analysis and assessment of the situation pertaining to the Speaker's court case. Na whai ai lava. A la wan wale, whamasino la tau ia, whamasino sili alue, e tusi lana. Nana whai unga. Ma wha moe lana whai unga. Ai a la le mena tupu. E o mana whai lo la o a whai unga. I leisi vaias, a leisi vaias o saulo mari unga al whamasino sili. Saua pei e tutusa le lei lau pepa na ma tusia. So ato ia I le whai unga o whai le vai aso o tua nai. I mean, to me,
Nā ngā fo I lo utala noi mata upu lea. E whaafile mua I fo I malo loto, malo mawhau whau. Ona moe le leie e ala I lea. Po ala nisi whai unga toi whai mai muli muli ane. O tele o toi popole I o le mea le nā le whaamsinonga. But giving our people hope and some sort of peace of mind. Ina ia nofo fi mali e. Se I vanga nā lava la tangata fau leanga o lo o tau mawhai pēr. Ina ia whaao o pēr le leanga I nis tangata. A fwoi na umano whai atu. This court case is important because tal tonu mai. O le case e la wali I lai o. Ona o tua inga le whai I le to ono lea. O le whaunga. O le whaunga. A uma nei le case lea o le whaunga. Ai e whaamamai ngō nisi o tangata ia. E le alu ese ai le mata upu o le oti o tu au. It doesn't stop there. This is about fabrication of evidence and defamation. But it doesn't clear up the case of the death of Tuau, the hit and run. E wha wau le mea lena. Ion. Ne lau o whatoea, I lau assessment, lau whalongolongo ma lau, tau muri. I le suenga o le sunga e lauli, whapena fo I a Leo, o le tamaita I o Lise lea Marie Schmidt. Ia whapena fo I le tolu o si vai. Wala ua free Marie like titi fo le sa fai nei mamori mau au tu o leo. La ua free and butterfly free. La ua le e lava whape nā la tau. Ko kiki mauang e sa uwe ai la wala ko. So there you go. O la'u assessment and my analysis, my own personal analysis, because all these testimonies and witnesses that took the stand for the police, the witness stand, a lot of them never mentioned Lauli at all on any fabrication or any defamation or any of these charges. Whapena fo I le sunga alio. Whapena fo I le tamaita I o Lisa Marie. Na paua tangata ia whapena fo I, if any, all of them should be pardoned. Ila utal tulunga lina iai. Elena, le wai whaafonga mai. Talofa Josephine Antuatasi, Talofa girl. She said, I'm calling from San Diego, California, and I love your show. God bless Samoa. Fatalofa tu Haftai Josephine. Love to you and your family, in San Diego. Colleen Torrea, alol soifua, o Paelo Puli. Talofa lava malole soifua Haftai le mafuta mafoi. Tu folatato por Colombia. Now you've heard what I've said. Matuai, and that's what I feel. I personally feel that, throughout this trial and the witnesses that were provided, there was no quality in any of these witnesses and any of these testimonies that rectify and justify any charges against Lauli and Leo Fatau Malama. Or what te whaalonga tua ele ta ua ingo ni tamari.
Whapena fo i le tuafine ia Lisa Marie. Whapena fo i le tumaita i Sivai. Nā ni nai mea laiti ana. A o moli maula ia e whaasanga-sanga ia Samuelu ma le sunga e fpule ai. Lea lava o i loa atu wai foi. Wale e whawhau atu e i e le vaenga lea le to ono lea. Ai fōlinga ua u lea u i o i leo leo. Wala tau whawhau ina se mea e tau leanga ina ai. Le si vaenga le to lua to toe nei o le to ono lea. Ia, na nau a watu la u personal analysis o le mata upule nei. Ai tātou no whanofo lo ma whaatalitari. Ai tātou a ngai e alu lo tātou malosi, ma lo tātou mawhauwhau. Tū lei le whainga palota i o tangata i le stala o lātou swafa. Ma o e whaile palota. E matau tia le unga le whamsinonga whanua ma swafa i tua sivi i le aso na nafi leo whailo le tai au nei. O le tangi lea le sunga i lauli le mali e toa na tu inatu. Ina ia sue i nai le mata upu o le swafa la auli ma le swafa la auli le mali e toa. Lea la ua uma le unga le whamsinonga. Lena, le lasi fitu, 5 ono fitu. I le aso le nafi na whailo le whangatia i le so ma le tai au nei. Ua wha maunia e le whamsinonga whanua ma swafa. E iai le lauli, le swafa lauli o le sao au manga. Ai iai fo i ma le swafa lauli o le mali atoa. O le swafa sao. I to tonu lava o sasina o le ainga sa mali atoa ma sa tupuama le mamalu le whale tolu. Wa uma foi o na whaatino ai le nofo mai e iai le swafa lauli le mali atoa. Ioi, lea lana whaatonuina e loa. Ele whaamasinonga, whanua ma swafa, le stala, i o tatau nei, ma polo ina le stala, e whaamaunia ai o le whaamasinonga. Ia whaamauina nei loa, ma whaamaunia, wha le tula whono, le wha saoina o le swafa, o le laauli a le mali e toa. Le uatea polota i vao Fosi Schmidt. Bingo, period. Awa foi, bala tua o tasi le nei mata upu e. Pisa i lava le to ino tu le epa. Leise la auli al mali e toa, leise la auli al mali e toa. E pina te pule i mea le ainga sa mali e toa, ma le ainga sa tupua. La e fai mea le fale lua ma le whale tolu la tau ia malo la tau. Ngafa i le ainga sa male toa, le alau au mai nei le whaamsinonga. Ia maale o le whea le tangata la tau o lo o mou le loto ele lea ma le palapala, la o tātou a iafo i mea aisi a inga ma mea sina aisi a inga. Ia lau au mai pupula o le mata o le la. Au mai whaari ali. Wa umai ina male fina nga wa tasi ale nei to ina na te au mai e pea lava. Au mai e pea lava. Lea la u whaatonu ina. Ua pasia wha le tula fono ma wha maonia e iai le swafa la uli ale mali e toa a toa le lei iai le upu le na i le sunga le lauri ale mali e toa. Ia lea. No La si lands and title cord. Fitu 5 ono fitu. Ia le. E whai atu le la auli ale mali atoa. Ai o mai whi mai o le fia mali atoa. Ai whai nao le la auli a o whe e whae vanga nei le mali atoa. Silly. O kai. Ia e whaftoi e le sunga. Lala ua ave nei. Ia le polo inga ale whaamasinonga.
Ua te tau nei o na wha mawina ma wha sa o loa le mea, le ingoa lea. O le sunga lauli le mali toa. Le ua tea polota I vau Fosi Schmidt. Ia, asi si da vo iei. Elena o le pauna o suaf. O le lupe matasila. O le asiata. O le tupua. E tele ia suafa. O le misa. Le lau. Le lau wha tonu ina ia wha maunia. The wha mauina. Wha le tu la fono. Le wha sa oina o le suafa lea. A le sunga I le lauli a le mali e toa. A le watea polota I va Fosi Schmidt. O na toi o mai leo la utala I le mata upu lea. O I le ai. O e te alwesi. Se e sauno toi whai atu fo lea o lesi analysis. My assessment of the whole case as well. And those witnesses and star testimonies, they should be charged with perjury. Wal mapelo. Tau, ma koso maku. Nau mori mapelo le I ka whaingaka. Tātou fo I mai la langa leo o le teimi o tātou. Tala I vai whanua I le ngangana Peritania. Ia kawanga ko lopo le ale mea o ia ia. Ia o I sala elu ia whapefo ia le whtauinga ma Iran. O whea o la fia koa ia Donald Trump whea konga me valea. Se mea le whapafonga o se vainga lea muri ia tātou telefo I vai whanua. Ile ngangana Peritania. In this update, Parliament's adjourned early today after marking the death of Te Pāti Māori's Takutai Tash Kemp at the age of 50. She had kidney disease. MPs across the House reflected on the Tamaki Makaurau MP's career. Labour Deputy Leader Carmel Sepuloni says today was deeply sad, remembering MPs paying tribute last year after Efeso Collins died. It is hard to fathom that we are here again, but this time grieving the loss of tuahine, Takutai Natasha Moana Kemp. Not everyone's a fan of government's efforts to build taller in central Auckland suburbs. The government's requiring the council to legislate for apartments at least 15 stories high around the Mount Eden, Kingsland and Morningside stations. It will be 10 stories near the Mount Albert and Baldwin Avenue terminals. Albert Eden Local Board Chair Kendall Smith says this feels rushed and hasn't included any consultation with residents. So to be told overnight that you might have a 15-storey block beside you is very unpalatable. Police are asking for footage of an attack at Auckland's Pakuranga night markets on Saturday. 2 people were found in a critical condition on Aylesbury Street around 7 p.m. A 23-year-old man's been charged after handing himself in to police on Sunday. Access is opening up for Kiwis to a weight loss drug described as a game changer. The weekly injectable Wegovy will arrive in pharmacies next week. The appetite suppressant is made by Pharmaco Novo Nordisk. Oceania Vice President Anna Svensson says people need to combine it with other measures to lose weight. It's also recommended to be used together with a lifestyle change, reduced calorie diet and exercise as well. That's news. In sport, a major blow for the All Blacks ahead of the 3-test series against France starting in Dunedin on Saturday week. Last year's World Rugby Breakthrough Player of the Year, Wallace Satiti, has been ruled out of the series due to a high ankle sprain, which requires surgery. He'll be assessed after the French series to determine his return to play. Crusaders number 8 Christian Leo-Willie replaces him in the AB squad after originally being injury cover for Luke Jacobson, with Dalton Papali'i returning to the squad as the new designated injury cover.
Canterbury Rugby CEO Tony Smale disagrees with the claim referee abuse is a nationwide problem, saying he's canvassed widely and any issues are isolated.
Hold on now. Don't die now. Don't die now. Be strong. Be strong. He said, I was born a crack baby in a plastic bag in the alley. Raised in a foster home with no motherly love, and I never knew my pappy. Back in the days when Bobby McFerrin used to sing, don't worry, be happy, Lord. How can I be happy when I don't even know my own family tree, Lord? We are the next generation, we ain't scared to die. The only thing I fear is the afterlife. It's I don't know. Ja, toi whawhino e atu fōi i le fast food ma 5 minute muri o le tātou por kalame. O le nganga i fō whaiwa o le atunu u i le nei fōi a stofi o le whaatawhiti ria o ngā luenga o le vai aso. Vatu le whaamalo ma le whaafitai i le tōtele le mamalu o le atunu u ngā luenga o le utou. Whaafenga iai mai le tai au. Iesa i o mai fōi le nei a fiafi. Ona o mai leo la utala noa ele mata upu le nei. Restructuring the police department. O ua nā mawhauwhaunga, ma la ua i a te tau. Whaatangata whaasalalau, ma whaatangata a nuu o Samoa. Ina ua umona o wawa ai mai ilo le tele o mata upu ma vaenga ese. I le case le nei. Mai si fo i cases i tu atu. Ai mai se o isi la cases ia o le alo atu nei, ai le atu nu. Pei o le case lea o le tamaitai o Lise Marie Schmidt. Now that is a very serious, of course, serious case because of the importance of the person involved or allegedly being accused in this matter. O le tusi lea na ave anga i lea o le malo, whapefo i ma le tusi na ave i le Lawyer City. Ai toi fo i mai la utala i lo utali tanunga. Le toi whaatulanga ina o le matanga aluenga o le leo. We need strong leadership i te tonu o le matanga aluenga o le leo. Sa iaito i ina mātu tua o le ngā aluenga i le tele o tausanga ua mawai. Au to ina mātu tua fo ia o to lava o le ngā ruenga. Sa tua i ai le whautautanga. A mata mai le to ina o papali i Fitsemanu. Tā vita Fitsemanu. Le sunga ia Fitsemanu. Whaasolo mai ai la ia lea o le to o telefoi. Na mawai atu. So iau o mai anga luvao, o mai fo i a asi. Iau le vai teimi fo i o le fionga i leo e ia asi. Tātu lai mai fo i ni whaalawe lawe se tele ma le mātu ia e pe i o le tangata wale ina. O le fionga i le Minster sa iai. Ia luanga lau. Le va ula kamu. A ole i ai i a le fionga ia. I leo e ia asi lulua, asi Blakelock. Le toi ina matua o le ngā ruenga sa iai. Malanga mali i Sunny Schuster. To ina matua nei sa malu ai le matanga ruenga. O mai fo i le talu fo. O fa solo ina talavou i le soifua i la tau vave no o i lunga. I tau finga mau le lunga nei. Au te le whapela o au tau le pua malafu. Ai lo u lava tali tanunga le na a tonu o whaalonga longo mai i ai te itai o le atanu.
Ma sesi fo I whainga malo fau e toi tu lai mai. I think a new government will have huge complications in terms of restructuring the whole Ministry of Police and the police department. My ultimanatu foi, there should be an overhaul of the whole department to restructure and be able to place people, the proper people, in proper places. Tō tele halo matama whanau le tunu o tamali ima whailaunga whapea foi whale tua matausi le tūpao tina matamaitai o lo whaatino pea le lato ngā ruenga ma le au nanga le lei tutono le matanga ruenga. O le ilo ula taru tonunga le toi whaatulanga ina a toa o le matanga ruenga lea o malu o le malo. Mai te tau na toi whaatulanga mai ai, e le ngata o lana minsta ina ia malosi, lona leo i le toi tanga i mas toi sila i tula fono whaavae, ma whainga whaavae ale matanga ruenga. E whapena fo i komisina, ma sui komisina, ma i lato uma, e o mia whailonga maulurunga. Ma nisi fo i lato te whaatino ina, training, education, awareness, principles, policies, protocols, and rules and laws, regulations of the department. Matoia nga ina ia whaamausali, ma whaamautuina, ma ia talutonuina. Leao ngā o le vala awina ma lau tau tonga I luma o le atua ma le atunu. O na yo mo onga na. I se whainga malo fau o toi tula I mai o le amatua. Whea ngai fo I ma whainga tā. O le toi whaatulanga ina a toa o le matanga ruenga leo. Leanga o I e tua masulu I ai le atunu o le malua papa o Samoa. Ai a whapea la na whai ua sola ai le whaatua tuanga o le atunu. Malo lātou talitonunga. Ona popo e leo le tāwhi. O le memoni. E ta tau ona iai le whaatua tuanga o le atunu. I le matanga ruenga le lei. O loo iai tangata lelei. O loo iai ta mali I o tina ma ta maitai lelei. Ai le ai lava fo I se whaalapu patonga e au noa. Manisi o loo iai. O loo avea malango mate I tutonu o le suau umanongi leo. Na ia alo ai le matanga ruenga. I le soli ino ni tulafono. Pe o le tulanga o le au tasi. E si I seisi pito la au o seisi tangata. Ai whaatua na I ai. Le ami o tonu. Ma le tulanga o le whaia o le mea whaamaoni. Ma le sao I lalo le tulafono. A whai e se whai unga o loo fau mai mo li mau I e ta ua nei. O mo li mau o leana ta ua e QCs po KCs ia o le tu te o loo iai le wha maoninga. Oni mori mau fau, mani mori mau, ele sao ma le wha maoni, ma pepelo,
O le fianga le nai lalo le tu la fono le mata upu o le Samoa Criminal Act, lua se lau sud ma tolu. Wa soli e le tu la fono le moli mau pepelo ina wa uma o na whaatauto ina oe. A whai e ia ini tangata i te tonu o le li o lea. La u uma e ave kaloko. Ia whaia se whaate i te inga e loa ai e tangata. Le tā ua tele o le wha maoni, le wha tino ina o tiute. Ma lou wala au wina. So what I'm saying in terms of restructuring the whole department, and if the judge's decision proves that there were testimonies that were fabricating evidence, in this case, send them to jail. Send them to Tanu Malala. And why am I saying this? It is important for people. E tā ua tele o se whāteita inga le lei mō tangata uma. Ai maise i lātou, o lo o iailo lātou, nau ta inga. Mai tupulanga te le vau, male moe mitinga sa teu le fatu ma le loto, o I o te alu o te tautua ai. Le matanga aluenga leo. Aia. O le a avea o se mata upu. O le a whapena o na mūsu ai. Langona. O tūpulanga tala vau o lo fau. E anga i atu. E fia au ona ma tautua. Ma watu lona tau au ma lona malosi. O lona ola e ofo in atu. Pui ai le atunu ngone ia malu le atunu. I le matanga luenga nei. O le tala nera. E tā ua tele. Awa o lea la ua tātou do nofo nei ma maa whau ma nofo ma whaatalitali. I le whai unga ale tamaitai. Ono se e mai leo la utala noa i le whainga parota. E leo toi mau se teimi. Ona tātou wa ngā i lea i le whainga parota. Mau te lofo i o lea so mantua o lea so luas fuma le fitu o le pre-polling le nao o kuso. E aso tā ua le nao mo i lātou. E maua i ngāse o le tino o whiwa i meo na fua whaatawa le vale. Ia, o i lātou fo i o lo fau e malanga ese matu ua sa moa. A o le i o i le aso e whaatino ai le panota tele au tū. I le aso luas fulma le iwa o le masina o kuso. E le maua mai ia se tātou li poti i le tūlanga o iai tāpenanga fo lea. Ale komisina o whainga panota. Na whionga atu i whanolo tole foa. John Stanley matua e mana o mia. Tangata whainga luenga i lea lava vai aso. E sili atu i le afe lima se lau tangata whainga luenga. E mana o mia tele. Mōkolo ninga, training purposes, and for those to help out and carry out specific tasks and work during the general election. Ai a whaila la te i sia i Samoa. O le ke alwaku e ka whau. Ai e alwatu doa. Ia. So e masau part-time i nā. Wa le lua vai asu. Ia manatua e se lauta vale o lo sue. Rental cars, over 100 rental cars needed by the commission. Yeah. E whaatino ai. I al whela o ina, ma le whita aloloa i o le au whainga luenga. Manatua.
E le te tau o na toe o ni komiti. Ni komiti a sui tau vāwha o lioli. E toe talau ni tangata palota e oe whaile stala pe oe avel palota. Whatalo whatu lau fionga le sao li tuala, tau wā tau pa utino, ma le whaletua ia peka, ma le tātou vai o leolo. Whaftai atu i le angale lei fo i le ngā luenga. O le o manuia i o tātou tangata. Whapena i le tātou tuafine ia Maria, Manive, ma le tamaitai o Mareta, talo falava malole, soi fomduia, tai le ngā luenga leo lo fatino. Ai, ele ma fai lava o na tuua le soli ngā tula fono i aso le palota. Pea no fai atu. O le fai ngā palota ma tautia le nei o lau tau sila i ai o tufa ngā tupe. Le au amata atu i pāti whau whai ma o lātou anawa tau o le tupe la. O le tupe la. We have already seen the signs written on the wall. The desperation to use money, cash, and other incentives to entice people with their vote. Alo fa yatu. Awal fa le ngal palota. Awa le fa le ngal palota e tawala tu le soli o le tulafono ma fa tosina e fa o ngai tupe. Ne o mau tosila e anava tau i o amai nei. Kuffa le kupe. What does the sign say on the wall? It is the desperation to hold and grasp on to power by using incentives, offering money, and even in their mandate and manifesto. Samoa lau palota. Palota malepoto. Palota i le atinae. Palota i le mea. O lo i aitu la fono e manuia ai le atunu a ngai i luma, ma wha solo atu i luma. O le wa ai mamau. A vision for a sustainable future, not just tomorrow and the next day. Ele na or se lau aso mua i e tu lai mai isi pati malatu whape mai. A lea la oi loa tu nei. E iai le whaatapu laa ma le siu o me umanei. Tātou tilo. Ia nawa tau. E sui e le whaavai o le atunu. Ia na mai fo i e le. E tu mua mo pule Republican Political Party. Pe fōringa mai au wa mai tonu se whaavai o se kalesia. O mea o noonga mamata upu ma ale ia. O tonu ele toi mawhai o na toi a ngai ai. E teu wai le whaavai ma sui le whaavai o le atinu. Le atua le tamam. Le atua tolu tasi pa ia. O la ute tonu le whaavai lai au mai. O mea umalava na e. O le a inga atua. Ai o lo whaurulu i le atua le tamam. Manu tātou whaola o Yesu Kiriso. Manu tātou whautua whale nganga o le nganga sam. Ia le lau manao la wari i e whapi ilo iei. Whapea Maria le tinapa ia. Ia wha koe fo, o ma whauwhaunga tangata. Ai o le winga le nao lau tala. Ese umalava pati ia la o mai nei.
Wa lea le I whaalawi lona le paua I o pati ia. E lua ua mai o lātua na vatau. Whapena fo I ma le Samoa Labour Party pe ona. Sa no fo le sunga a sua tanielu ia whapea fo I so alomene. Ia ma le sunga ia whaalo sa kato pau ainu u. Le fo I mai lātou ma le lātou. Valus full miliona e manatu e tau na tufa. Ia le leia tinai. Ia, le leia tinai. Awane ngalo ia te oe Samoa. Le au tū o le launga. O le muanga ngana le nā. Na puna whanau mai le launga. Ale tō whā I le toa manu manu o Samoa. Le tō whā ia namu lau ulu. La waki mā moe. Samoa uma. O na whaia la na whai unga. Nā te taliaina le tala le lei. Nā te taliaina le wha kerisiano. Nā te taliaina le atua e whaiba whawae o Samoa. O na tofinga nā. O na tofi o ana mesina. O lona tofi o lona lau ele ele o lana tū maleanga. Malenga ngana. O lona tofi o lona sio manga. Malona whaasino manga. Awa o Samoa ele o se nuu taliola. O se nuu e wha talitali I stangata e sau e watu se ba matalo e ai ai. Matu lima atu I le ngutu. Ele o se atu nuu e wha talitali ai. Ele o se atu nuu e wha talitali tupe. Ai o e ngalua ina o lona tofi o lona ele ele malona ngata I fale. Ina ia fua mai ati nae. O lale me whai ati nae. E tua I ai le atunu. Lala lale nā. E watuai ia le whautuanga I a te oe. Tangai masila sila. I lau panota. One a vea le mele tele o tupe o polo misi mo fola folatu le wa ilo nei e ngata I le tausanga mua I le tolu masina mua the first ever 100 days oktilo malkola oki a kuai male mata upu o tufanga tupe mo pepe pa wale nao le vai teimi o le tausanga the first 100 days of being in government, and that's it. Oh. Tātou whātaritalia le Samoa United Party, ia malo lātou fōi, ia navatau, salo se aso le vai asa fōu, whaalawi loa ai. Wa sila I mea ua whātino. Le fo ila ua whāteita I ai stangat. Le road show e masandi ai le fast. E anga I tu malo uma e lima sifuma le tas. Ia le fo whape nao na copycat I ai I si vaenga. Wo sa vali. Se me le lei. Se whāteita inga le lei. Ioe. E le whape o na whai mai. E tautala ngā luenga manofo I ofisa ai le o e au malu manongi. O le tō whā ma le whautanga ma le wha tō whāla inga le atunu. Lena, tātou e tale peselea. E wha manuia atu ai a o e ti e pēr I le tutonu o lau tāwale. Ma e wha longo mai. I tātou ori I e whai atu. E whaala le le iai o whonga. Ia whape nā fōi. O nā awane I la vea lau tāwale. Whawai
Ia si maota Ioane. Whamar mole le atau sa vea. O le nā ua mai ia le whaam sinonga o whanua Swafa. Le Lands and Title Court. Yes. Tua i e kuai mai kele si maota o lewa na umona o wha. A wātua le nā mata upu e winga. I le wha mau tuina ma wha mau nia wha le tūla whono. E iai le lauli a le mani toa ma o le wha umi le nā. O le Swafa sa o le sunga le lauli a le mani toa le watea polota i vau Fosi Schmidt. Duffy Style. Ja, maar lole so voor mijn weer. Nee, voor mij. Maar lole toen tato por Colombia. O Ana Filippo. Voor mij. Alle no winga la el mai. El nga ele man malama ele fa ngai no ole notebook. Ita ilo ye. Ali Ana Filippo. Au me umanai e toi review ia pe toi asiasi iai I lato o lo avea ma trainers ia po I lato fo I o lo lato fatinoina ia lea o awina o leo ma le fatinoina o lato suenga e te tau o le fatulanga atoa mai le tū ma le anga lenga ngana sa mo ma le ngana fa peritania le ngana tusi ma le ngana tautala. Literacy, reading and writing. I tātou te leo whai atu e whia, o e whawhia poko o le mea, o le whai atu, le tūlanga tā ua le nāe te tau o na toi sila le toa iai. Ea ma whape nā fōi, ona toi fōi loa. Let's go back to the table. Let's go back to the blackboard. Written reports. O le aso ma le teimi. O ina whai mai ai. E wha mau uma lava mea nā. Toi fōi I le tamai notebook ma lau penny. Wa tasi le nā mea matau tia o le nei wha amsinonga a toa. O le au mai o leo mori mau. O mea e le o tusia I te tonu o mori mau o tangata nei. Ai na o mea o lea ua wha au popo I ai I lunga o mea na tusia. How often did you see that? There was always intervention, interruption from the judge and from the KCs because of insertion and things that weren't written in the original testimony and the statement. Na le inu whape mai le whaamsinu. Le whaamsinu fatal laia. Fakal laia. Kali fasili mai mori mau mai au mea ngā len kuskusia. E lengi au mea whapea ngā o loo whaamauine. I o le mau te mata le ile. I lau written statement. Pio le mea le nā fōlele e anga I ilo ta pā fau. O le whaatamala. I lau talu tunuga le nā. Nai mea I titi, ai ua avea ma mea la popoa. Wa atiri whaale tonu ma la popoa ai le whaale tonu. Ai o mea sa te tau ona iai. In terms of common sense and knowing the practices and principles of the police department and their protocols, rules and regulations, and due process. Yo le na, o la u le na tau le mau, ya, ma se tuko lalo foi, ona o le lofa, I o tato uso ma tua whawhine. A tonu foi ua papa ioa,
Ia le matanga luenga ono nei whaamsinonga ma. The public opinion is very important. And the public, in terms of scrutinizing the process and every action of these statements and witnesses' testimonies, has changed the public perception of the department. Yeah. Wa sui maria ile na ngona o tangata. Pela mos whatita inga. Tele tangata o lato ye lato taltonunga manisi o whaamtalanga. But they are now scared and being suppressed not to go because they are afraid of what the police are going to do to them. O re i whaamtalanga te tau no e ave o awa musu e ave o awafo i e o atu. Ai whaasanga mai leo loka e leise whaamauninga o se mea ua lai ona local tangata. Ia le nā. Alo whamai le tua vai lua tusa sa tātou manuia. Ianga le leile tua. Mai le tumu le minister whapena fo i le komisina se I whaasolo mai ia li I matamai tai ofisa umo le matanga alwenga. Ia. Maua le file mu I lau tautou wham lau tau whautanga. Awai ne iai le langona o le te te. Mamana o e tau I masui I tangata lau tele. Ai ia au maia I le nganga o le atua. Ma whape nā o na omi whaniu ale. I outou loto ma outou finangalo ma lau outou wha. E whatu ai lo outou titi. Ai sui e le atunu ule ula malafo I outou tau au. Le anga o outou o le malu a papa fo I o le atunu I lona saunga le mu. Ia toi whafo I mai le whatu o tuanga tuai sa iai le atunu. Ia outou a fionga o malu o le malu. A li I matamaitai. Ia iai le whaamdianga le tua I le matanga alwenga. Ma ia toe fua se tapu, ma toe fou se tae au. E toe whaatu langa le lei ai, le matanga luenga mo le manuia o Samoa atoa. Tu o tau, e le pese le nei ale a fionga ia le sa lio tuanai. Ia le au te wawa, ia tuolo o tapua I mai Samoa. Ia malunga fo I o le tātou le tātou por kalame o le ngā ngai fo whaiva. I le nei a sotofi ua whaatawhiti I ai ngā ruenga. Ale atunu, ngā ngai fo ai whaiva o Samoa. Ia manuia tele le atunu ma le nei a fiafi. Ia whape nā fo I malolonga o tali ngā sua ma osi ngā taulanga. A mangalo mai ia le leo lei atau sa vea whafo I mai upu lei atau. Mai si ave o I la umasing kāme kakawha le. Ai ave whakaukau ngangi I le savidi. E o tae au mamano. Afu le tua. Ala whai ma le tua. Fōlinga I le tua. Pe ala whai whanunga le lei le aso tae au. O moli aivi inga. I lo tātou mutai siri le langi ona o lana me alofa o le ola ma le soifua lau le lei. Ia tele lava le nei po. Well, Samoa, that's it for us tonight. Those are the stories about our people today. And I leave you with one of my great friends, beautiful voice, and his rendition of Funa. Ainga taso mana tu o mafofonga fia faalia tu nei mea uma totonu ya u sunga
whaawhetai atu. O I loa ua mau tino. Pungisa whaapeo na puniti o le la. Wawa o le langi o le timu fo I e le muta. O fitilo na muenga wa tofai maloi mata. Fitilo fai solo wa le tau ai lona loto. E uso e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e